bên ai kita jingkren lan kita jingpetip ke jong Kubai sibun bak gospel agabanin kong ngemla klan depan pau kecing snongo yublay kabar ngemla klan depan pau kecing snongo Higi patpa kibalong kabor yani kum kimangalam jong parti bat kapte kabor bat kasor ka jong patba ya kabangadon hagani kapor ya kaban penpena ya ka kabami nagatu ka jingalan ya kabaga sorkar kala khot ya ki parti bar hagani ka sgi ka menta Sngap yatho epi hadien ka jingkren ka jingta ki babon Sngap ai khuble epi biang ki patba ki balong ka bor bakrshan yingi ha ka bangilala e ka ban yang skam halor ki nongrim ya ka ban dawa naga sarkar Baga donkam ban review ya ke reservation policy. Balai bang Islam ban wan nagateru namar kitan sibun ke bekran kalan kata kade ke sisa. Dai nagaliang jongi giong ya ke sorkar ban donkam ban review ya ke reservation policy. Komno banne tumta ngiong badon kam ban dathung da ka expert committee haka ban review ya kane ka reservation policy ban small ban yatho epi ka jing smokmen ba kanika committee jom ki political party kabla pelong mentan Kalasem ya ka wei karai, kalasem ya ka wei karai, berkata karai kalom banong syaka sarkar, ban thon da ka expert committee, ban review ya ka reservation policy. Session jang, kas kanika committee kabangi kendo mentan, agak ka meeting kalasem ya kata karai ban on ya ke sorkar bahkan thon da ke expert committee kaban pek ban kmi lane ban review ya ke reservation policy bat katahi kare ke jingjot khajongi dekane kare ke khubol ke bos motunat kabadin jan khandai telikismi jong ka jingyat unti ke jongi ngelayo pan khet junuswa te kumta kanere ke khubor ka bos motunat Kami don ya kawan pensno sapi ke patba ke badan hangne bat ke bala bani lamba ke lat pathai kuba te ke badan sa ngat se bat ai president pa i jongi